Ask Matua to come out to close us with a karakia the same way that we started and opened. So it's been my pleasure. Kia ora, good night. Kia Māori. Kia ora, Himene. On behalf of St. Joseph's Māori Girls College, I'd like to thank you for coming to our pōwhakangāhau tonight and hosting us with your amazing speaking skills. And I'd like to present you a token of our love and our love. And in this gift there is a present for your wife and for you as well, which is an amazing wooden spoon. So thank you. Kia ora hui hui e no tātou katoa. Ākoa ka husia tātou ki te rangi ki ngā tōpito o te ao katoa nā ngā reo rōreka o te rōpū nei ki te waiata. Maringi noa te hukue me te roimata i te he aroha ke rato māko monene huki tūra o te ara. Nā ngā kupu o roto i ngā waiata me ngā reo rōreka i whakaore-ore, i whakaoho-ho o tātou i katoa tēnei. Tēnei pō e tika ana ke whakahokea keno ko te reo whakamoemuti i te runga rawa, ke tō mai rangitanga o ngā mea katoa taua ke ki runga ki a tātou katoa, me o tātou whānau. Ana hoki ki a rātou ke te wā kāinga tuhi, kia maumahara ki a rātou katoa. E pāe tō mātou matua kaharoa tēnei mātou ka tūahu ki mua ki tau aroro. E whakahokea kei tō mātou reo whakamoemi te krōria hariruia ki a koe. I tāpa e nā toi te rau aroha ki tau ni aroro, nā roto i ngā mahi whakangahau a mātou tamariki mokopuna. Roto e hoki ngā waiata hoki. I roto noi o mātou katakatatanga katoa. I noho whānau ei mātou i tēnei pō. Aha koe piki ki te rangi heke hoki ki raro, ki ngā koko ngā katoa o te whare, ko te tau ngāke o te pō, ko te whakamoemeti tonu ki a koe. E puri tēnei a mātou i raro i te rau aroha o toi, te tō mai rangi hoki o ni whakaaro katoa mō mātou. Tēnei tiaki manaki a te whaitau ki mātou katoa, ka hoki pai atu ki ngā wā kāinga. Tia ki a ta whai te hoki mātou kia tai pai ki o mātou marae kāinga. Kia kaua mātou e pākia ki ngā tūā te atanga katoa o tēnei iau. Kari waihoa ke ngā mahi o te pō he whakatairanga i tau kuroria tanga ki ngā wā katoa. Amen. Amen. See
Taisana, ki te wairua tapu, ake, amine. Tengo te matua o te mai. Wairua tapu, amine. I just came here. Thank you, Matt. Really? Look at him. Yes.